Ngoleti lama ngazi kufike kulo moment kuthi ngiyalikwatela or ngifila ngathi alikho empilweni yami alincane. Ngangithiwa sidinga support from abazali bethu. Ukuzinto zibe grand. Ngangithiwa because ayisonke hlanganiswa isigele. Yeah. Mara wena zange uthathele ekhanda le nto le. Bengamcabangile, bengimncane umntwana blind. Ngangithola which is umntwana bekangaziyo. Sometimes ayikimeli ifuna ukufihlwa. Ngangithola ikhizi kujolele khona uzulu awufuna ukuyiveza. Yabona abantwana abatholakala emajozi abathengisayo. Intanga zethu. Akusa abantu abadala basabafuni. Intanga zethu fresh blood clean sharp yabo. Suthi ukufaka epolice station bese ngiyibona bese bangibonisa itrain green sharp ngempilo yami. Hayi khanda belibila Khotman kabuhlungu kabi ubaselekile. But yeah, shooting ne trauma ngilokhu ungakaboshwa. Yonke into yenzayo Khotman ebed ikhalisa abazali endlini. Ngithola. So izinto zakho zizoba grand kanjani ukhalisa abazali endlini. Le moxoxa istory sakho ukuthi uphumelele kanjani kule situation le. Kunentwana efisa ukuba isigebengu uyenzela izinto zibe lula. Ukuthi iphume ke kule iphumelele kulento efuna ukuyenza. Which is inside akusala ikhanda or the yoshiya isibune etanyana. Sanibonani babukele emakhaya lo nokhulumayo umfana omnyama olandelwa indlela zokukhanya under iMepo Media. Bafethu namhlanje angihambi ngedwa sinomfowethu lana nje ozosichazela udaba lwakhe lwempilo ukuthi ubephila kanjani ngaphambilini futhi yini yamguqula. Sawubona mfowethu. Yebo kunjani. Siyaphila mfowami. Mina ngegama ngisipesihle wakatsutethi well known as Stance the Style. Yeah. Ngithiwa ngibloma emndeni. Okay. Legama la ka Stance lisuka yaphi mnganami? Yo Stance, yeah, igama la ka Stance lisuka from idance obvious yabo. Like bengijiva ngintwana yabo. Okay. Yeah, intwana ekortinyana nje mfishane yabo. Maka bengijiva nama Khotman. Yeah. Yabo. Thelinduku plan. Yabo. Bangibiza ngo Stance nje yabo. Oh. Uthi imbe ngimfishane Marone Spark. Yeah. Yeah. Okahlahle Stance bebasho ukuthi hayi intwana emfishane. Yeah. We rough dance. Yeah. Sure. So now walithanda lelo gama lelo. Yeah, ngalithanda obvious. Yeah. Yeah. Ngoba into ukuthi vele yilo engena ngalo kuma socials. Yeah. Yeah, ukuthi nguStance vele. Awusithatha usibeke mfowami uStance ukhulela kuphi? Yeah, mina ngikhulela khona emndeni yabo. Yeah. Yeah, ngikhula emndeni. Khuliswa umagogo, ma-antiza ne-time nobaba omkhulu wami nama siblings azemva kwami yabo. Yeah. So nje ngikhulela emndeni kasele rough nyana. The rough. Yeah, no sile rough ikasi lasemndeni. Nca obvious emndeni hayi kasele rough nyana yabo because kunama Khotman abhaya. Bewayenza izinto ezibheke eceleni ngithola mesilokhu sikhula sintwana yabo. Yiwe siwabonayo. Yabo futhi nakule age bengikhulela kuyo phela ama Khotman bewadla ama drugs kabuhlungu kabi. Yabo. So sintwana sina guidance nyana ukuthi singabhekela va. Yeah. Abantu esibhekela kubo yibo laba ababhedayo. Yeah. So I guidance egrand bengekho obvious. Uyazi mosendlini une behavior yasendlini mophuma estradeni. Yashintsha mfethu. Yashintsha ngithola ngezinto ozibonayo vele estradeni usenhle kukhamba. Yeah. So impilo yasendlini yona benjani isimo nje ophila kuso ikukhuleni kwakho ukhuliswa obani kanjani? Yeah. Isimo sasendlini angeke ngithi besiblind yabo. Bekuyisimo sigrand because kithi besihlala besibancane mara sibabhala yabo. Sholo umntana kababa omkhulu wami sholo nabantwana abayi2 mara sonke besihlala endlini ewa nabo sibaningi vele. Asikhula grand vele yabo. Noma kwezinye izinto vyasona ukubona sometimes endlini mofuna something kwenzeka ukuthi awuyitholi because nibaningi yabo. Nawe uzofuna lo nalo afuna lo yabo. Maya yabo vyasa abazali bayathayideka ngitho. Yeah, bengiploma ikasi lami imkonti green sharp yeah. Imkonti imikhukhwini. Yeah. Yabo ngintwana esiblomela la. Injani impilo lapha ngoba abanye bathi ayikho grand. Bazothi ayikho grand kanjani ngoba yiyo esifundisa angeke ukukhulele esichizini bese ufuna ukuba
uzokhula ngokomqondo ukuthi kumele uphane izinto ezinjalo yabo. But then if you know the struggle uzofuna ukwenza sure ukuthi yonke into iba grand. Yangithola. Awufuni ukubona ukukhulela ngala yangithola. Ngikho bathi try to live American life in the township. Okay. Yangithola. Ukuthi molokhu ukukhula vele yangithola uyafuna. Yangithola ulwela ukuphuma kuleyo ndawo. Kuleyo ndawo leyo. Yeah. Grand sharp yabo. Because uyacaba izinto azikho lula futhi yina. Azikho lula vele. No sestradeni hayi wona sana uploma emkonto angeke ukutshele inini. Yangithola. But ayide mina vele bengangisa umoya into bengi-encourage yangithola. Kuda njengoba khuluma kanje kumele ngipress. Upress ngona. Ngibe mnandi yabo. So lapho kule environment le yasemkonto emikhukhwini. Yeah. Impilo yakhona ngicabanga ukuthi kunesiphithiphithi eziningi lapha. Yeah. So wena mhlambe nama siblings wakho azange mhlambe nibe affected because konke engikhothile ukuthi bendiploma la emkhukhwini we1 ibabhaya. Yeah. So ebubhayeni banjalo niphilisana kanjani la? Nca besiphila grand. Ngithola ayikho into beyidonsa yabo. Because uyazi endlini menibaningi ne-enjoyment ibaningi man. Ngithola. Because na enjoy ufana noma usenokungaphuma estradeni because abangani nabo la eJardini babhaya. Ngithola. Phuma estradeni udlale noma ubuyele endlini happiness still the same way. Ngithola. Yazi nokudlala endlini amakhadi inigwara into ezinjalo. Ngithola ifana ne-crash grand sharp. Straight. Noma abantwana bakini crash. So wena endlini wase crash ngana. Ka crash. Crash straight. Yeah. Yeah. Hey. Manje abazali bebakhona bona. Like umama ne time. Bengihlala ne time. Phela. Yeah. Oledi lami feli belqasha ngithole umuntu oqashayo uhlala la, uhlala la ngithola. Yeah. Izinto ezinjalo mara bengilibona mara bengasumuntu engimbona kakhulu yabo sho kusengibaphuma phela boma 4 months 5 months ngibona yeah angithola avela sekavela lokhu yabo sekazosilanda asisela kubo yabo hayi la hlala khona la kubo ukuthi enjoy leso sikhasha na angahlala isikhathi eside nje yabo bese ke avaye nathi sibuye angithola. Manje impilo yokuthi uploma ne time olida alikho ngoba esikhathi sesibhaya sabadinga bomolidi la eceleni kwethu bophatha kanjani mnganami? Nca obvious yazi lento le benokungaffecta ngintwana yabo because njengoba ngisho ukuthi sihlala sibisincusi sibhaya ngithola kuyafika le moment ukuthi abazali babantwana beyezi ngithola bazobabona sho le ledi la malikho ngithola because bengasibeka umuntu onganafoni vele yabo uvela sekavela lokho yabo. So obvious that ngiyakaffect abantwana babaphethela izinto makafele ukuthi bebangasibandlulule ngithola already kumele phethele umntana wakhe sonke siba grand makaphalo imali shuthi if is by 10 kumele kuphume 10 rand ama 1 rand yabo sonke sibe grand bengathi hayi ngize kumntana wami yilo ngizomnika bengabi into enjalo yabo maka ngeke ngidayi ngihlukumezile kanga because already lamfele mina bengithi ama aunties uye bekayi olidi lami ngithola bekuyi umuntu engimbiza ngeolidi grand sharp yeah. So umantiza usaphila namanje la umqemane usaphila neolidi yeah basaphila grand yeah. Manje olidi molibuza ukuthi mama wayibo ngekho mhlambe awukazi ulibuza ube naleyo conversation naye hayi umagogo uyimuntu bekangifakela ukuthi khamane neolidi yabo so nami bengafuni ukumthola azifile ngathi uyahluleka mase ngimbuza lembuzo yabo because nami ngiyathi understand obvious impilo ayikho kisonke ngithola sengahlangani kuoledi end of the day imemele ngenza ukuthi kuhlangana ngithola shuthi magogo bekangitshela amakho usabhayiziseka ngithola izinto ezinjalo nanjalo nami enginangitshele vele yabo until azoyoploma eorange farm ngithola ngize ngizibonele mangiyovakasha ukuthi ayadonsa straight mangithola because oledi alispani ngithola la soko izinto ezinjalo yabo so yikho benga-understand mina oledi lama ngazi kufike kulo moment ukuthi ngiyalikwatela or ngifila ngathi alikho empilweni yami alincane ngithola yeah bengazi ukuthi liyancane just ukuthi impilo nje amandla wekho awekho amandla wekho nyakoza mnganami nyakoza manje izifundo zakho wayiqeda kanjani mnganami? Ifundo yeah like ekukhuleni kwakho ukufunda kwakho ngoba ngikhothi ukuthi uqeda isikole una 16 awu yangisukela 17 yangisukela
Primary ngikeleze eMseni Primary School. emsini Yeah. Bengikeleza khona. wadlulela Ngadlulela ngafunda eKingswell Thini. Then mangisuka eKingswell Thini ngayemlenjuni. Manje ngisemlenjuni. emlenjuni. Yeah. So from primary to high school environment ishintsha kanjani kuba injani kahle Environment igrand. Ngithola. Igrand environment nakhona obvious mina from primary vela ngithola lokhu ngiyajiva. Abantu bangitreata different man than abanye abantu ngithola. Shuthi mina ngizibone ngisuperstar from primary. Ngithola. Because mecala kuba ama bash nyana izinto ezinjalo ema primary. First man nabo thisha bebazibizela mina. Ngithola noma kuthiwa nyalova esikolweni. Fonela umzali. Ukuthi wani lovisa umntwana hayi imali yokubhadala yigakeze. Ngithola. Yizi umdanso kube mnandi. Lokhu yaqhubeka la yini yabo. So environment abe kuyinto egrand nje kuyafundeka. Grand inkinga iqala high school. Yabo. Pressure seyiningi manje. I pressure by high school because high school ngiyafika grade 8 ngiyageleza mnandi yabo. Kufike isikhathi sanini now term 4. Ngithola. Angibhayiseke term 4 ka. Obviously awuyazi uma ufika high school ma uyidance ngeke abantu bayakuthanda ngithola uzinika lento leyo ngithola ukhohlwe ngento oyizele esigela yabo. Abhayiseke bangibambi ngithola. Angiphinde futhi ngibuya sengigrand inyana. Ngifunde ngipass. Grade 9 ngigeleze ngipass. Yabo? Sibuye grade 10. Yabo? Grade 10 ngifunde. Bathi bus stop lapha mabasha. Bus stop kamampela abaqamba umanga yabo. Bus stop kanje ngigeleze first year. Bangibambe. Yabo? Bangibamba kanje njoba ngibuyela DCF. Ngizwa. Ngiyageleza no fili yancengeka nyana yabo. Mara mina ngokubona kwami ne isigela akusinto engizinikele kuye engincanywayo yabo. Mina ngibelieve ukuthi like Grand Sharp abona umuntu omnyama if bebabelievele ebantwaneni babo. Kuba abantwana ababhaya aba drop out ngesigela. Yabo? If umzali umntwana mekakutshela ukuthi mama mina ngithanda into ekanje. Umsupport kulento leyo. Because isigela one thing siyambambezela. Yabo? Ulokhu uyafail umntwana ulokhu uyafail. Isikhathi siyahamba ngithola. Ne career yakho uyakhohlwa ngayo. Umthole seka drop out uhleli lokushini babhema ama drugs. Akusireason yakho ukuthi uthanda izinto umntwana. Azange umsupport kuleyo moment bekade ngisupport yakho kuwe. Ngithola. Bese uzosozotshela abantu ukuthi umntwana wakho uyakuhlukumeza inini. Which is uhlulekile kumsupport kulento ayithandayo. Ngithola incosi zabelungu Hotman uyazibona ziphumelele grand. Akusuka ukuthi hayi banemali abanamali ukuthi umntwana mekakhetha into kanje bayisupport. Ngithola bese aba grand. Sina abantwana sina abantu abamnyama sidinga support from abazali bethu ukuzinto zibe grand ngithola because ayisonke hlanganiswa isigela yeah ngithola abatshele la ukuthi bani support because bayibuka le podcast abazali ngithola all you need is support Hotman lami yabo uzonke into ibe grand because ama dropouts maningi blind ngithola ndabantu esikhula nabo yamazi ukawusho luntswembu ukudraw bekadraw lokhu ayintwana kushawuphelele yabo mara support ayikho ngithola ngikubona kwami mina abazali bakufundisa isikolo because sometimes abanye bayakusiza abanye bafuna ukujabulisa umphakathi ukuthi umntana amazi angayeki isikolo kuphi yabo but end of the day umusha umntwana ngithola udinga support yakho kuphela usho ukuthi abazali kahle nabo ekufeni kwethu bakhona kakhulu hayi ukuthi bakhona nyana bakhona ngomzimba wonke uphelele futhi ngithola bakhona because umntana uyambo akekho umntana ozofela grade 10 sholi ka 3 bese uthi ugcwele ukudlala akagcwelanga ukudlala akayifuni la yini into ayifunayo umsupport kuyo ngithola because end of the day makaceda isikole ujabulisa wena yena ujabuliswa yini uma ungamsupport ujabuliswa iphepha umalusi certificate lesijabuliswa yiso after lapho done simple iphelile sekuyenzeka ukuthi nalo certificate asiphetha simfaka emsebenzini ngithola sekahlala ke abanye bathengisa ama drugs abanye bayabhema kodwa yonke into imnandi uyaqonda ukuthi kulesikhathi samanje umatric ubalekile ubalekile
yeah ngiyazi ne Yeah. ubalekile but then imone career ukuthi sholi uya singibeke ngedrawing uma lususiza ngani ekudrawing mokuthi umuntu odrawayo ukufunda i-tourism ne-geography ukusiza ngani akukusiza ngani siyabo mara if uzoya e-college le yenza into oyithandayo uzoba grand yonke into izoba mnandi angithola because kuneyiponza kunani nani as long uyazi into yakho uyithanda futhi angisinto uyenza ngothando ukuze ibe mnandi so uzofunda kanjani iskela ungasenzi ngothando angithola so all you need is support and love phela ngithola lapho wena ngokwakho uthi kahle kahle into yesikole yakubambezela kakhulu angithola because noma nginokubona mengispanini angithola ngiyenza into engiyithandayo yabo sengiyazicabanga ukuthi if ngiyasuka esikolweni ngigxila kule nto engiyenzayo kube ngikuphi lelanga engililovayo emsebenzini ngesikolweni kube lingenzeleni for that day because la ngisebenzela ngakhona kunama opportunities abhaya maningi kufika ama tourist nani yabo and which is so ama tourist angeke akuvelela ngaphandle makubona ukuthi ublind akuthatha which is ama tourist asawangapha wangale state yabo which is umuntu vele impilo yakhe ishintshwa into encane njengoba imosheka ngento encane angithola into enjalo manje mnganami wena ukujiva kwakho ukahle kahle nesikolo isikolo kahle kahle ufuna sime kancane ufocus la ekujiveni hayi isikolo siyama kancane but then ukujiva into enginayo nemari into engithandayo ukuthunga ukwenza impahla imnandi ngokuthunga fashion design angithola into engithandayo angithola i-dance into enginayo which is bengidansa khona indawo iGOD besidansa khona ne but then into engenza ukuthi ngingasayi lapha like le ndawo leya ngiyadansa grand shop kufika abantu abathoba bazonibona ne by the end of the day our benefits next cause boma November kuba ne tournament ukuthi bathatha ama dancer but mayicabanga le mali abanika yona imali enisebenzisayo ukuthi ni gibela angithola bese mekuphela unyaka imali abanika yona futhi ibuya kuwa akusukuthi uya benefit or something else angithola end of the day uphuma endlini uthi mama ngisayojiva kanje nakanje lento leyo umzali uvela kuma TikTok YouTube which is izinto ezenza imali lezo yabo but end of the day awubuyi nani eksendlini ubuye sometimes ubuye udliwe inhliziyo ibhlungu sekumele bazwele wena abuyanga nani eksendlini angithola ukugibela uya lapha ya imali izinto ogeza ngazo imali angithola but ama-hotmani ayenza into yawo ashuthe akuposte yonke into but then benefits for all uyaziyo bazokutshela ukuthi bakunikeza ifemi ibhatalana ayibhatani next because noma bakunabantu abafuna ukukuthatha kumele bakhulume nabo futhi ngathi usign contracts and stuff yabo suya nje so uyasebenza uyafunda ngapha ngiyasebenza ngiyageleza akukuniki inkinga lokho akunginiki inkinga cause angithi njoba sivuliwe ikolo manje ngisikolweni for 5 days Monday till Friday Saturday ispan sangama Sunday angini ispan yabo ngiyazi nami ngiyakhona ukuzispecial izinto lapho nalapho which is abanye abantu abaku age abayenzi lento abayenzi abo mama this mama that but mina ngibona kuyi process ukuthi mama ini yabo ngifuna shothi ukuzibuildela something ngisaseyintwana yabo lokhu ngikhula nayo nje ukuthi noma kuthiwa ngiba nencusi manje incusi yami ngeke isokole ngasokoli ngangithola because inobaba uphanda saseyintwana i right le ukuthi uphanda saseyintwana right into grand cause mawukhuli kwenzela izinto lula ukhula so mobamba boma 20 so wazi izinto eziningi ukuthi mobhayiseka ngapho uyazi mele uye kuphi yabo kahle siyakwazi ukubalansisa izinto usaseyintwana which is akukho lula for abanye abantu angithola because amanye amashimo simawaceda isigela ahleli phansi still mama this mama that ngiyakuzwa mnganami ilento yakho ayivula nini i-YouTube account yakho YouTube ngivule it was 2024
4 if not 3 ne but then bengivule nomunye umngane wami usiya yabo so umuntu bekane phone yokushutha ngithiwa which is mina bengana phone ezingishilo ukuthi yabona ama situation abakuthi shoot video one after lokho angazi noma ngithi uluzithemba or in bekangena believe kulento leyo but then imuntu bekafike ngalento leyo angithola yena bekangana believe abakuthi uluzi interest angithola uphuma kimi yabo sharp ay channel ihlale kanjalo umuntu bekangana believe senze 100 subscribers nge2 days hayibo mara bekangana believe shothi nabafuna ukuthi bomb 20k angithola athi hayi ka sofika nini kukheka angizonge ngimtshela awuthi yami ayikho into evele izenzakalele va kumele sirelax senze izinto bese siyabangena angizwala kuba ukuthi hayi yachaya njalo indaba last year ke ngithenga ifoni azange ngithenga ifoni last year ngikhulume no choose ngada yabo uye naye bekane ifoni ngitshela pro ampere kanje nakaya angithola nomntana engimbambayo which is ngifuna ukuphusha icontent naye hayi ukuthi vele bengimfunela icontent or ina bekuyi media yeah ukuthi siphusha icontent sharp first video ireel lapha ku Facebook ivideo ngipost ayidumi ivideo angizwa ihamba ivideo ngatshela ama chance lento mengayifaka ku YouTube so push angizwa amntwana vele ngimbamba ashaya first vlog eval 1k 2k ihamba ize yafika ku 14k mangithola siyabona ukuthi siyaphusha manje akube mnandi silokhu shama vlog ngithatha umntwana ngimazise kuMawulidi angithola aMawulidi amazi umntwana shy vlog kwifi bekunomsebenzi kithi shy vlog nomntwana avela washa amabhodi izinto ezinjalo yabo kumnandi ayikhamba isikhathi ayi umntwana sika ekuthabo maka ekuthaka nje damn it buyele ku ex yakhe angithola khotma ayide ngingile vele yabo uthamu yoleni lakhe belingitshela ukuthi lo mntana uconfused oleni lakagele belikutshela yeah ngithi besazana grand mara wena zange uthathele ekhanda le nto le bengamcabangile bengimncane umntwana blind angithola which is umntwana bekangaziwa angithola nami ngimthola kuma friend request nyadlula nayi ingcusi sendela mina ngihlala eJozi kanye naka nami ngisibhanela ngakhona sihlangana buda face meet up kuba mnandi umntwana angishiye kanje bhekile yini emenza ukuthi akushiye angazi ngeke ngitshele angazi yabo because ngambuza ukuthi ngalento esiyenzayo ucomfortable mangizwa umntwana athi yonke into imnandi asiye sihle asiyaphusha sesiyaziwa everywhere you go MTN uyaziwa yeah ngizwa uyaziwa ngibulise dance ubuye ngizwa yeah kube into njalo kube mnandi umntwana avaye vela iChina ba kube ukuthi ke sengisha ama vlog nama jimbots ngizwa channel lokhu liyakhula watch views yakhula till sifike kule moment ukuthi ihaf ngizwa simnandi nama jita YouTube yasijabulisa ngithiwa yonke into imnandi akasoli nje ugeli yena angeke ngithi uyazisola ngazi mara mina na isigrind simnandi ngithola siyakhuluma bengasumuntu engimgwatiyele nanani because sonke sinama situation usenokuthanda umuntu kube ukuthi le relationship olasteke kuyo naye uyayikhumbula ngizwa sharp nabanye abantu vele ba confuse ukuthi angeke uyeke irelationship yesikhathi esingaka ukuthathe lo yabo futhi mhlawumbe kazohila la kuwe yeah green sharp yabo ayiwa amantombazane awukusa bro amukusa straight ukusa ngithola umntwana ubuyasho ukuthi asihle kanje la ngifuna ukukhila ngiphuma ku relationship eka ungitshela into straight ungangenzi ibhala futhi ngabe oledi lakhe walalela wena mali kutshela ukuthi ugeli sase confused yeah flop benginganahluka ukuthi mekase confused ukhuluma yabo thini ngeze ngibona ukuthi into ekaya manje wakufundisa ziphi isifundo lo mntwana bheka khotman isifundo engasifunda engasifunda la ukuthi fele ne ungasithembisi email angithola kule HS esikuyo ungazithembisa umntwana jola naye mara leyo ukuthi umveze kuma socials senabo ma 3 days 4 days imjola hayi scam
I scam straight yabo. usho ukuthi Jimmy lafihlo nje angabonakali Yeah, mfihla njengeukape ekuvela amaphoyisa. Straight yeah. Straight mfihlo mntwana. Yeah. umveze maseni serious ngempilo Yeah, shwele mesen bamba bo 2 years 3 years nyana ngikhana umveze yabo. Uthi ananga umntwana na media ama chance ngiphithi isibhamu. semthethweni Sometimes nokumfihla ne. Ngiyakhenya. Cause obvious. Bazokushayela umntwana. Angithola. Bamshaya umntwana. Amajimbo sawazi angeke akutshele next. Thila uzumveze uzoza umoya. uthi kanti Umntwana lo next door. Bayashintshana ngento yakho mfondini. Awena ufikile ugone uyasho ukuthi hayi ngimfihlile next. Which is sometimes ayikimeli ufuna ukufihlwa. Angithola. Ikhizi kujolele. Khona uzulu awufuna ukuyiveza. Angithola. Ayikimeli ufuna ukufihlwa. Banamanga. Umntwana ozothi let's make a private relationship unamanga. futhi khona suka naye Yafewe Satan. Satan. Obolo. Anithayi. Hayi thina si private. Godman, akekho umuntu ofuna private relationship. Angithola. Impilo yakhe ngaba private, hayi relationship. Hayi, ufihla. Phela into mayiphatha kumele ube proud ngafana ukuthi uthenga imoto kumele sibone sonke angeke ihlale egarage. Angeke vele. Ngeke ihlale egarage. Akuhlalekile umuntu engenantombi afocus esikoleni once. Kuyenzeka. Mara hayi manje. But majority abantu bafuna bayajola esikolweni majority. Yeah. Iyakujola but ifocus iyalahleka phela ngeke Iyalahleka. izinto ezithu isikhathi esiwani. Nca kuyenzeka Godman yabo. Kuya ngokuthi uzinikele kangakanani uthandweni. Kanjalo. Mawufana nami uye nga1 lake since ngifundile kule situation uzoba mnandi yabo. Yeah. Main focus mina no akusasa amantombazana. But impilo yami ukuthi yemele ngifocus kuyo. Amantombazana aza after. Kuyafana. Kumele wenze imali ukuze uzoba nesweet. Ayikho imali futhi efuna umfana obroke. Banamanga. Ayikho. Unekuthumele impheja. Vele. Ukuthi angikuthanda noma unani. Banamanga. Nami ngaqala ukujola sengifunda ugrade 12. Ngahethwa. Ngacishe ngamfela ugrade 12. Uzohetheka cause awazi ukuthi ama situation kanjani ku relationship. Awulazi igame. Angeke uzojola sonabo ma 20. Canga ukuthi angeke bazokugorda uzozihenga straight. Ngakowisha hey amantombazana. Kodwa uzothola ulumi strati. Uzothola ulumi strati. Usho ukuthi umuntu ojola esekhulile uyayihenga me. Inkinga yazi lento ngibona ngani khola ubaba laba abafuna abantwana abancane laba baqoyi stage labantu laba angeke ukuthi una 40 uyofuna umntwana ona 20 or ona 19 usuweqoyi stage la straight injalo yes ufuna 40 ufuna umntwana ona 20 bakhona abantanga bakhe bona late 30s mhlambe basingile abaye bahethiwe badinga wena una 40 wena ugijimisa ingane na 19 esacela umama isingo ukuthi mama ngicela isingo straight but maybe usuke safuna igazi elifresh kanjani usugezilwa nezakhe igazi elifresh usugezilwa bathwele labantu bathwele ngithola bathwele namajimbo simela gada abantwana abajulayo straight yabo yeah because sometimes abanye abantwana ba wrong hot man bane darkness ebhaya angizwa abanemoya emibi yeah usenokubona ithempeli elihle mara ngaphakathi libolile angithola which is full time ilaba abazifihlayo yeah yikho innocent yikho unokuthola umntwana ohlala endlini amithi sathana umntwana yeah abathi athi bayamvalela ungazijuthi kodwa uthi hayi media mayiphumele ngaphandle ngakekho ungazijuthi ebusuku uyaphuma phuma ngo9 naye ngo9 phuma ngo9 iyaphelezela bayoshayela ehlahleni uregroundini wathi yazo indaba lokho ngathi phuma khona nje hayi kuhleka godmane yenzeka ngizona nakutshela godmane amantombazana wrong godmane la uyabo amantombazana ungazithembisa into engekho ngazithembisa uhethwa ukuthi ulahlekelwe i5 rand emalini yakho bese intombazana izoba yini
Ngithola ifocus ebhaya phela sometimes mongajwayelanga ndunga accept uyayiluza blind futhi from amantombazana main focus uyayiluza yeah usho ukuthi na ku le age yini bakhona abayingozi abantwana bakho bonke kule age yethu yiba bawes bathanda imali abantwana laba yeah bathanda imali yabona imali ngothi umaboningi uzobabona yeah yabona abantwana batholakala emajozi abathengisayo intanga zethu akusa abantu abadala basabafuni intanga zethu fresh blood yangithola which is thanda imali mara fela abanye ababaziyenzi kusendlini yabo ukuthi ama treatment wabo ba treat ngokufana yeah mara abanye bayenza ngamabomu ubona umngane yale naye ayili so mngana mjob iYouTube yakho seyiphusha kangaka ikujabulisa ngale lonto le nca iYouTube ingenza ukuthi ngifeel proud ukuthi izinto ezibhaya zingaba possible ukuthi ngizenze ngithola nakwezinye indawo ngafika nje mina khotmana ukutshela ivarine yabona ifame bekungasinto engifuna nokuyazi into benganandaba nayo sidalwa yabo ifame benganandaba nayo mina bengithanda boswidi clean sharp bekukuthi ngile ezirelaxile mina ngidume ngirelaxile ngagudla abantu ngingayenzini ukuthi ngifuna ukwaziwa ngedownfall yomunye umuntu hayi angiyenzi direct but I reason yokuthi uposte ku social media kanti kusuke kuyini ukuthi bazi ukuthi bakhuluma nobani yeah for exciting la yeah ngithi Facebook le nshapa kusuke ukuthi ufuna ukuduma but ufuna ukuconnecta nabantu ukwazi abantu yeah angithola akusuka ukuthi abanye abantu Facebook bayisebenzisela ukuthi bafuna ukwazi ukuthi mina ngijole nobani or ngidla scheme sonke akusiza into engifuna ukuduma ngazo lezo ngithola akusiza into engifuna ukuduma ngazo nokuthi imali nakho ngilwe nobani ngashaba na akusiza into engifuna ukuduma ngazo lezo yabo shuthi mina entweni ngiyazisa ngithola yeah ngenda phese ngizinto ngokwami ngithola ngibe izinto ngihamba nje strateni yamara ngisingizinto and akekho umuntu ushuthe ngine beef naye manje ukuthi hayi ubani intwana encane emhlabeni ayikho intwana encane because end of the day asazi impilo isiphithilile yeah yabo leyo mbombiza ngentwana encane singazithola ukuthi kunesikhiya kuphethele sona kumele kube uye kuvulela sona ngithola because abantu bayabamba ama grudge uma bayenze kabi yabo end of the day ufike kule stage sokuthi na ngumuntu umele ukhulume naye ukuze ufike kulento oyifunayo mara wazi yeah because back then ubokhuluma udodi yabo so into engayisho kumele respect abantu noma abantu yabona mina noma kuthiwa ifene yami kanjani umuntu obhekelele kimi ngikubiza ngeGotman yabo tayi Gotman umnandi angizwa awunayo into oyikhukhumeza hayi yeah balloon noma lifutheka labhamuka Gotman yabo futhi ngimbize ngeGotman noma ngiyazi mina idownfall angiyiboni kimi angiziboni ngiba umuntu wayo because angaze ngiziphakamise angizwa ngivumela nje uNkulunkulu la ngibeka khona ngibe ngiya mara akekho umuntu engimbheka phansi ukuthi hayi umfana omncane lo yabo akekho noma kuthiwa ngirespect wenzani noma ngihlangana ngizokubulisa Gotman umnandi kuya ngaka ukuthi uyangiphendula wenzana uphendula kuphendule kuyafana mina ngiyenzile into right yeah yabo hey mnganami awusathi usibeke kule scheme lesama 50 niggas 50 niggas yo yeah hlangana kanjani ama 50 niggas sharp ama 50 niggas bengine out ngifika high school yeah bengigeleza na angithola bayibiza ubani Fader out yeah Fader phela umuntu osebenza ejele kahle yeah Fader yeah yabo ukuthi ha namfele amapansula beko bantu engibathanda because bekhona out yaseKaSlam nje senkhodleni egama la bishama specs mara uthakho HIV scan yabo esithanda ukuya kuye for rehearsal yabo because mina bengifuna ukulike mangikhula ngikwazi ukujiva yonke into yeah for rehearsal siyajiva kumnandi fika high school
hlangana no Friday la siba bangani kube kudama awuthancanyana vele siba on simnandi yabo thile ngize ngifanda athi awuka useskimini ama 15 niggas yangizwa mekaye kuma event ngiyamtshela uthi amudlule kithi uhlala ezolo uhlala imndini ama event abhabe wayenzekela uFaring Faring show yeah sambe sonke kube mnandi yabo until amajimbos angibonisa igame ukuthi lespansula alikho the way ngicabanga ngakhona phela mina ispansula bengazi ukuthi time i-dance kuphela yabo but then ke amachimbosi bewangamapansula ajayivayo ngayiya amavandali Grand Sharp yabo sharp nami sengaphakathi vele yabo sengaphakathi ngiyaziwa ayi50 feet which is ngena kanje kunama out ababhifa nawo angizwala bebazibiza amadango bona how many years mo join lezo scheme bengina 16 okay sure ngaqhubeka bona yeah bekunama bebangamadango namalento bekunamadango kunama 50 before nje kuzoba ne ba separate amadango a choose indlela right kube nama cheese parasite yabo kunamadango ukuthi abantu mebahlangane ababe endaweni e1 akwenzeki yabo akwenzeki ukuthi babe endaweni e1 or ba share something mebahlangana kuyagijimiswana kuyagwazana kwenzakalani yonke lento leyo yabo ubukuthi mohlangana nalo inswelo thatha ishove lakho macha ukuthi umuntu umgwazi uyamgwaza kwakho wenza noma yini yabo which is back then besingayiboni into wrong happiness ya ukuyisa umuntu thathela igcoka akumnandi angizolo achievement enkulu enkulu so kangako na ngizolo udaye uthula general isigqoka ikhanda phela yabo sekwesakho ma uyashow uyaposta ngazo bazokhomenta abacommentile sesingakuwo yabo uke wagwaza umuntu wena ngizowasha yeah mara bengasekho kuleso scheme leso into yadisiye yeah mara Sophia Sophia lapho khule Sophia lapho yeah yabo shuthi ke there was this day Costi event emndeni eDlomo Park yeah bengihosta khona yabo bizila amachimbo sisibapasi inkwango kumnandi siya enjoya ntambama khona umunye umntwana kaya ngithola which is uwa choose nalentwana lezi yabo mina fela amachimbo saphabe ngingawazi ngithola namantombazane vele bengawathasile khana mara ngiyazi apayizisana kabuhlungu ngabo kabheke yeah lo mntana lo shuthi ukhuluma yonke into ukuthi hayi lo ume lana lo sekazohamba manje inini ngithola ukithi kule sekele leso ngabo ayisiblomile vela ukhuluma nesinye scheme yeah iPhone shuthi yaba kahle yabatshela ba-trap kahle sure Grand Sharp yabo hayi nangume la omunye umele yabo sharp selexile nithola kanjani information ukuthi we khuleka ukuthi manje ngizokutshela sharp sifike ke event ibe mnandi iphele yabo ngiyayehla ngiyopaka manje ngendlini ayingihambe ngendlini ngifike endlini vele ngiqeda ukufika endlini ngiyangena yabo akupheli nane hour or 30 minutes ngithi 20 minutes yangiqeda ukufika yabo ngiyanokho endlini kagogo yabo ayingivule stands awucheck yakufuna la khona nyawuthi amudedis yeah angitholi yawuchoose wami ekawuka yakufuna fela udedis uthi ufuna isigcoko enavulele green bengiphethe isigcoko sakhe angitholi ngidafele ngiyeza boy angitholi la lentwana le iyazi ukuthi kwenzakalani intwana nje ihlala phezulu eKaslami ngangithola yangithengisa ngisho yabo anginyuka ngifakanga necathulo ngiyazi ngijika la ngiyabuya yabo fasi incaza ngikhuphuke mangifike ekhoneni ngiyambuza bavabo ka ithi ayinaba la ahambe ikhona leli nalo sithi ikhona leli abanye bame ngapha abanye bame la ngangithola mangivela kanje ngizwa ngomunye uB bathi B clever amangiphakamisa ubuso ayabona inswela zonke lezi ngithola inswela kuphethwa amaphanga ubona ngento eChina la phambili phanga limnyama ubona ngenye into eChina yabo first step ngitshechele emuva kube nengidonsa neskipa ngilwise ngiphoselele ngithola abusha ucelemba ngithola ngiyadrifta
shuthi ngiyashela bona manje njoba kuzucela embakanye ngiyashelela ngisikhona uvesiyani ke ngiyashelela ngishanga isifuba phansi ga yabo ayikusho ibhathu bathu kanje ngidrifte ngibaleke ngithola kusala isigcoko sami sithathwe yiyo lentwana bengilani shuthi bayasithatha abasinikezayo kodwa lentwana yami uspanile ba bampathala ngesigqoko lesitwana bizokhokothela ngithola kube into enjalo futhi anginyuke ngemajiteni ngingene endlini ngidonsa igoli nginyuke ngithola sifuna amajita no la ngima outsini wami sobheka amajita siwathuli vela futhi ingadonsi indaba yabo second day ngitshelwa choose yabo ukawo uteka ukutaleka into kanjena kanje yabo isawuthama futhi intwana khona uyayicava ya donse no siya sesiyo patroller ke manje the next day ntamba so patroller sifuna lentwana mase ehla kanje lentwana bathi eKaslane ngiyayibuza bathi ithe yakithi hambisa isigqoko sami ithi uyahlanya lo mfana lo angazongithengisa bese azobuyisa isigqoko ya uphambene mfondini yabo angimlandi mfana nangu la ixolisa shuthi ngingakafiki nakuwe ngiyatshela ndoda uzala ayadrift intwana uzala yabo sipheze nalezi zinto likhona lezi zinto man ezimnyama zokufasa umuntu okay yeah ama cable tie yeah sipheze cable tie iplan led lentwana bekuyifaka ebridge lese Green Village ngizwa hayibo yeah hey pleniso hayi khanda belibila khotman kabuhlungu ubaselekile ayifele sayithola lentwana lena shuthi kuze linye khotman kanje yabo asiloku mengiqhoba lentwana la ngikhuza ngithele ngepaper spray lentwana yabo obvious khotman ngibona ngiphethe bese lentwana meyigoba ucanga ukuthi ngihlabile yabo ayikhotman ilikhala ngithola usangifisa kuba umntana wami wenza kanje mina ngambulala khotman liyakhala ngithola ayintwana ngiyayishenta ngidliwa guilty no yabo ngithatha isigqoko sami ngiphumeka ngidliwe guilty blind la khotman melikhala yangidli guilty uthi esikhale khotman no yangithola khotman lidalo uyalibona lisangifisa kuba ukuthi umntana amakhulu ayenze into kanje ngithola because lempilo enikhetha akusi yabo I guilty ngidle ayingidle mangifike ngifele manje sijabulile ukuthi bese wenze linye isine elinzima kabi yabo madam ufike endlini guilty yakudla khotman yabo kudala lento yenzayo akusiyo endlini mina phela wangibona ngintwana eGrand sharp yabo I guilty ngidle kabuhlungu kabi khotman sharp hayi kudlula amalanga sorry lentwana le ngihlangane nayo vela ayixolise itsade khotman bewangithembisa ukuthi bazongihlukumeza if angikhiphi nini ngitafele lentwana yami nami nguwe lento yenzile bengizoyenza ngithola mara uphinde ubheka ukuthi izinto zenze kwabanye abantu wenza kubo ba ngithola because sengayenza abantu nabaronga amakhotman wabo bomakhincisi ungikhiphe kithi bangibulale and ngikhishwe uwe kithi bakubonile mongikhipha ukuthi ngishwe uwe ngithola and ama family angeke alande wena uyi1 bazokhincisa ifamily yonke ngithola hayi ntwana sibe grand mengibona estradini mnandi sharp hayi impilo iyaqhubeka vele yabo iqhubeka hayi qala phansi vonca igqoko thatha igqoko yonke into lento le kube ne-event eThokoza Park yabo event kanje sihamba nobrother wami ngithola athi benginokuvana ama-event le ihlala ikhona ngithola kube nobrother wami asimnanzi ama-eventini ntambama fika ama-traffic cop avela yabo azosixosha eparking ayizivale hamba nomusi ubrother wami lo Fadera yeah ngihamba naye khona umunye umntwana ibanjwe enye intwana akazi le ntwana beyimshelo ngobe ayenza yabo uhamba naye ayihambi awuthi lo mntwana uFadera noma akabona lo mntwana lo asitsho mina nguFadera ngithola kusho yena uFadera asitsho mina nguFadera thatha yena ngithola lentwana ithi ayona sana ume kancane yabo siphethe amagonso kodwa kwamabhiya yakhe wona sana uthini ngithola alento kunomgodi lapha eThokoza Park nje ngapha ngasestradini ichiftele emgodini ikhipha ibheki idonsa isando leyo ya leyo ntwana incane eminyama nje donsa isando yabo samba sibaningi sambana nabo sheikh alentwana ingene isondela ukawo kanje ngithola ukamera thuya udonswa yenye imeli kanje uthi uyayikhuza lentwana iza ngeshoti ka ngithola mina ngiphethanga sikhali ngitshela boyachu imadoda lethani iphanga ngithola ayintwana ididizi iphanga sibali angilihluthi
intwana itheme efika yiko ufire father bekumuntu owangi bamdonsa ngejezi uyawa lentwana iza ngishot ngithola itheme efika yini ngabe ngiyigenca fa ngithola ngihamba ngishaya ekhanda kanje adrift intwana yabo maydrift kanje seyidize yabo it's your cross strat khona enye ke besifana nayo uDallas dope ibhodle lishaya lentwana le igijimele ehlathini baleke ngithola same thing siyabuya from Thokoza to here ekhaya sivanga ngenyawo yo from Thokoza amo ipansula taxi ugibela amabhutsho yeah ngenyawo yani silokhu siyahla kanje sivurva istrat kabuhlungu inkathi sezithe ukuthi kabuhlungu yabo vurva istrat sharp ke bode umuntu beka se 50 vele ngithola Mahlinza Nhlekevane rest in peace Hotman ngithola Nhlekevane amshaya ngegani yabo abhode angicavi istory sakhona ukuthi bewalulana nani yabo abhode fede kithi amanye amasini sebayawezwa yabo background ukuthi angisaphuma ejardini ngithola angasaphuma ejardini kufike lelo langa lelo lakakawu vele le memorial service kanje ngiye ngingakafiki safamba ithabo lesasikolo lesiya inama green beans asecha abantwana besikole nabo ngivane yathi yamsi 2 kawuphethe omunye umeso hotgala umkhulu onga ngizwa ngithi yazi lamakasana la aneyintswela madango nani yabo ayisivayo ngithola kawuphethe igoni lonke ipansula libonwa green beans bayalisearch lonke noma iliphi ukuthi uyipansula uyenza ini mabakubona bayakusearch abazokumisa ngithola afile athi mawavela uBrookcase azange achithi isikhathi wabaleka ngithola walahlela igoni ethabo wabaleka ngithola mina nginalo umqondo ukuthina angiphethanga next asikho isidingo sokuthi ngibaleke kanti lesister le green beans lilibonile ukwameka lilahlela ngayo ngithola umbonile udaka ngento ayilahlelela phaya yabo and ayikho fair nayi bayibona kodwa manje ngitshela le agoni leli ame ngilikala bekuyigoni lingaka for me yeah lingaka yabo sharp angibaleki bamgijimisa ababaleka jump amabonda baleka ukawo makalahlela igoni ngala le sister limbonile obvious yabo elimboneka liyasho ukuthi nento ayilahlelela lapha nomfana yabo hayi kuyathi nayi igoni lihoti ngithola mina nginomqondo ukuthi hayi angibaleki ngiphethanga next yabo angingabaleki amampela vele bagijimisa ukawo vra ngithola ngicabanga ukubaleka ke mengibona ukuthi ukawo abamtholanga babuya kimi manje yabo benihamba nithi angithi ngiyavuma yebo ngena la ama outside for i4 i3 stereo wami ama outside semuva ngifake emaphakathini stereo bambu left ye1 ya drive ngithola grand sharp ses by 5 igarden ngifake ima uzokhomba kubo orangeke ngimtshela ama already ngizokhomba ngithola angizokhomba uthi uyamazi uhlala ngithi ya okay sharp mara soqala epolice station ngithola ay feli bangirandisa sicale ngithi asimbhekeni iqala simbheke ukasimthule yabo wathi hayi siwestile isikhathi nepetrol ka government ayabona manje yes icala selingakimi manje remember bangirandile endlini ngaziphumela ngithola ngiziphumela sharp police station kanje ngithola ama number abazali qala idumi ikhanda magogo sibali magogo sendlini ngithola makazoza ukuthi ngise police station ngizoboshwa uzofila kanjani ngithola anyadenga umagogo angiqale ngidizist ayilingisho ngempama ekhata sibali lwahla ngithola wena mawuthi uyabheka lapho ufela into engekho straight yabo ayilingishaya ngempama ba phela sengiphozile no ngama ngazi khambani ngami enhlenge thina bafuna uma namba omzali ngicabanga umagogo ukuthi uyo sendlini angashaya lenye idown Hotman sikhuluma na angivuke emaqandeni ayingiwabize manje
08 ban ngwabisa ayibawafake bamfonela gogo hallo umzali kaSiphesihle yebo yimi Siphesihleke sekaboshiwe babamba inkunzi bashintsha inkulumo lawana ayihata lizokubopha ngento ungayazi so baphatha imese bathathela abanye abantwana amafoni labafana lapha bengishaya neskip selong sleeve ese15 sibhalwe smile now cry later siveza u2pac ngizona bathathela abanye abantwana amafoni ini ngizona ayikriza lithule for a moment balu gogo uyangizwa athi yebo ngiyezwa ngizofonela ubabakhe ngizona ukuthi eze lapho sharp thema lami yazi livalo lisena lady hall ipolice station ngayi over time lami lingene lezi zinto lezi ama ANC yeah so bekuyi meeting ngada na lady hall ulapho yabo bamfonela time usihle use police station abuze kuphi enale that hayi ngingalapho kwenzakaleni athi hayi akazi icela phuthume uye ngapha ngizona time lami vele ngibona ngalo liyangena awuthi furious like yambona umuntu emehlweni igcwele inyembezi ushintshile imisipho igcwele ubuso sibaya ayabona letho uthi izongibulala le awuthi izongipholisa 99 thama lamkawa they out ayifuna next ayithatha ishit ungaze ufile ngathi yakuzona kanti luthi futhi straight into straight nje angithola out straight ifike angithola which is obvious yazi kulezi zinto lezi ama ANC yana ukukhashwa amaphoyisa yini uyawacafa buka mesivele lezazi yamangale ubabakho lo ithi asusho ukuthi ubabakho lo ithi ubabami angithola ambize ngegama vele yabo ntwane ke rithothi ithwere dithipa bankela abana babangi phone lapho ayikho leyo nto ayikho right ngene nokuphika ngeke ngikhona ukuphika yonke into against mina yabo angithola nestory seshintshile yimbo kaphethe umese hayibo angithola khona enye kune contain ngara angithola bangifaka nenye out emnyama shintshile out ingaka sithafa green bean angithola bangifake ngapha lingishayisa ama squad nyana lingishayisa Godman ngithuke kayithola impama ekanje hayi kanje pa lekube ngathi back slice Godman shutela Godman la ngishange ngezinye impama ezinjalo ngavela iblue eye ekhonini ka bengizwa ngathi ngishaya umphakathi ngimpama ewangathi ushaya umphakathi awuthi ngaki iminyama ishangana angihamba ka fa la ngihamba ngibuye ngibuya ngishanga amanye sina 5 finger 10 fingers ngishayiwe kabuhlungu kabi yabo mengishaya kanje sebatshela ithama lami kudala umfana wakhe 15 ka sebaxoxa zonke izitori kuthi kunomngane wabo oshonile angizwala sholi bebaya kuye yabo ngisha vele besiyakhona lapho ucabanga yazi siyakuphi ngenyawo eDlamini madoda Dlamini kanti wayini nama lento nisanda ukuwokha kanje vele obvious yabona moyibhansula Godman mele ube kangaka kudaya yikho ekuqhelisayo endleleni yahamba angizwala yabona emazulwini bathi uyinsizwa ngithi lapha ukangaka undoda angizwala okay shaya ngenyawo abaspreach endle mara feeling yami yazibe kuyini ngale situation ukuthi njengoba nyara if ngifikile bekuzoba nento ebad ezoyenzeka or benge ngibe nesifundo sokuthi ngeke lempilo engiphilayo clean sharp yabo suthi ukufaka epolice station bese ngibona bese bangibonisa itrain clean sharp ngempilo yami ukuthi la ungaphelela la clean sharp ukuthi bangithathe bangise epolice station angithola the way usually ngathi uNkulunkulu asipana ngayo indlela angithola uthi afere since ubona ngathi impilo uyayazi you learn the hard way angithola i-AGB ikuvumela nokuthi ubosi ngaboshwa bengakavumi because bekana 16 bengakavumi mengiqala bengina 16 endaba ya last year 17 amaro yabo juvenile juvenile bengiqoma yabo shuthi mekwenzeka le asini le uNkulunkulu ngomandla akhe bekangibonisa idrain grand sharp ngibona kwami kudala impilo echuzayo ayikho right akusiyo which is no rev Tumza
Uye angitshela dayini ngutwana yami. Lama uthako uyabona kuma Facebook kuduma itori ezinjani ngawo. Suka lapho we. Angithola angibona kahle ukuthi hayi Hotman lime kancane. Imnandi lento engiyenzayo mina. Yabo. Sharp angichubeka and after that scene shooting ngahlala ngashovisa abantu ababhaya. Ukuthi shooting ne trauma ngilokhu ngingakaboshwa. Ngingakaze ngiboshwa. Amahata sikhaphile wasibuyisela endlini magriza ngifika uyakhala into ebhaya yabo. Lapho nawo sodumbile na. Lento dayile ngiyangihetha bro wami. Mina ngincane ukubona intombi endala ikhala ka. Yangithola. Angincanywa nakancane. Noma kuthiwa kwenzakaleni angifuni. Angithola. Nokubona noma enhleki ngaphandle ukuthi ugogo wami urina ukubona umuntu omdala akhala ngifunda yini. Ayikho right. Ayikho grand. Ngithola noma ngingasumzalo wami. Noma ngakubona intwana udelela umzalo wakho kushanga empama manje. Shanga empama ikho namajimbo sisene kulayithisana mekayenza into wrong endlini. Siyakhuluma ngendoda. Uyamuzwa uma isitukhala kanjani ngithi. Awenza into right. Ngithola. Akusukuthi siyajuthana ukuthi ayifili intwana yami uyinje utshela umama wakho kanje nakahle sitshela into straight uthi baba. Akusiyizo lezi. Ngithola. Akusiyizo. Yini lobu uyithanda ngale team yakho le? Amabanzula. Ukupraiswa. Grand Sharp bengisada kwento ethizi. Kuthi ufika endaweni uyasabeka kusenoma ubani ukhuluma nawe noma yini. Ngithola. Phela lapha akusinoma ubani ozokhuluma yabona futhi inhlambo izinto enjalo ngithola ukubheka le way ungakhona into egqokile iskipa siyafakazela ngithola then lo muntu nabo umsaba ngeke umuzwe uyakhuluma nayo into enjani njalo akuhlonipha ushintsha kancane nje ebusweni uthi madala uthini uzothula ngithola impilo yamapansula it's not like ukuthi ngisuke ngicela kakhulu kuyinto eqokwayo nazo zonke lezi zinto lezi nibuye nenze izinto eziphuma endleleni back then bekuyizinto ezibhedayo Grand Sharp esipansuleni bekuyinto enjalo sintwana alikho ipansula elizothi lona livele laba ipansula legrand linamanga ngithola thina suke sa understand iculture ngendlela wrong sa choose the wrong side ukuthi saziwe nama-Hotman alungile manje ukuthi azaba amapansula grand adlule kulo situation abhede. Mucabanga ubuya blow moya loyo ongenayo ukuthi abantu bagcine sebekwazana bentshontsha benza zonke lezo zinto kule itori esizibukele TV abomayizo inini influence iphuma la ngithi uyabona ukuthi umuntu meka clever bamphatha kanjani netori zase TV ziyasiconfuse Grand Sharp yabo ukuthi impilo sibheke kanjani bona bakasitshela ukuthi basifundisa isifundo kanti akusisifundo into engekho yabo fana ama podcast lawo ama Skim GP nani thina siyintwana ezidayime if siyintwana ezidayiwe sofuna ukwenza lezi zinto ezenziwa ama Hotman ngithola bona bacanga ukuthi basifundisa ukuthi awungayenza into kanje but then the more uxoxa story sakho ukuthi uphumelele kanjani kule situation le kunentwana efisa ukuba isigebengu uyenzele izinto zibe lula ukuthi iphume kule iphumelele kulento efuna ukuyenza which is inside akusala ikhanda or the yoshisa isibune etanyana Mngana mothatha usibuyisele ngokuthi beniseparkini kwaba nogeli olokatshela abantu na ifounda kanjani information ukuthi uye lo mntwana lo utextile ushilo usibhayisile kudantwana pheka kube into kanje naka ungitshela the same story engitshelele yantwana leyo ukuthi utrainishiwe angithola shuthi udliwa igilti shuthi amajimbos ne mwafike ebantwini atshela amajidi ukuthi uStance simgwazile ngiyangithola simgwazile ulimele kabhlungu yabo uyinto enjani kanti angiqemani mina ngibe ngakhona ukuphunyuka nyana which is ugelfe mina ama situation eHotman blind mengwabheka ngeview yokubeka umoya phansi noma ngikwatile ngiyawa understand ukuthi sometimes itama threats awakubeka ngithi abantu abayenza into ezirong uyabazi ukuthi umunye umuntu bangamphela la bamenza ifanga yenze lento abayifuna angithola cabanga umuntu onazotrainishwa ngenxa yakho ukuthi kufuneka wena maka wena
kuze bakungene kumele bathole lo muntu lo nempilo yakhe isengcupheni phela lo muntu loyo yangizwala shuthi sekunabantu abayi2 yena ukuze aphume kuleyo situation leyo kumele kusalo lo abamfuna yabo so bengamblame Grand Sharp yabo cause ayikho into ezongayenzile bamnikeza ijuthi ukuthi ayenze wayenza ngokusaba ngiyakuzwa bhuti omdala ngiyakuzwa yeah ebupantsulweni benu lento le yokugwaza abantu hayi kahle kahle nonke nibona ngathi i-achievement kahle kahle kuba i-achievement because singathi kuba no bekuyi achievement cause amajimbo sabhaya efonini bowamnandi khuluma yonke into ayithandayo hayi intwana encane fuck you wara anzol then mosomgwazile ufana nomuntu opanchise itayera angithola umswabisile achievement bekuyileyo ukuthi hayi sebawile uqedile ngaye angithola which is into yenzeke Orange Farm achievement enkulu kabi Orange Farm bangabulalana amalanga alandelana ka everyday angithola ngishova udoti bakutshele ukuthi kusasa ufile kamampela Khotman ufile kamampela ufile sokubona seba rest in peace kuleso scheme leso nabo basho ukuthi hayi njengoba umbulele nawe kusasa ufile same shit ufile kamampela kanje RIP ka kube kwaba nemanti ukuthi ubona abo RIP kanje egimini kanje kulandelana wisa one ngathi kudlalwa igame amafana games yangithola abantu bafa ngathi base movie yeah ukufa komuntu kuyo yonke lento mngana mesenzakalile empilweni yakho yini kahle oyifundile ngayo leyo mpilo leyo mina Khotman into engiyifundile ne empilweni ngempilo yami mfeli ukuthi sometimes uNkulunkulu mkhulu yabo cause sometimes yonke into eyenzeke emhlabeni ngifila ngathi test yokuthi ubrave kangakanani ukufisana nama situation applied yangithola which is dayidenge akusinoma ubani khona amajita sayenza lento besiziyenza yangithola but mina no ngikude example kwabanye abantu ukuthi bafundele kimi ukuthi like ungakhona ukuphuma endweni ezikanje ushintshe ube umuntu okrend ophandayo uyazi imali yangithola ukuthi ube grand impilo ibe mnani without ukwenza ama crime yonke into oyenzayo Khotman ebed ikhalisa abazali endlini yangithola so izinto zakho zizoba grand kanjani ukhalisa abazali endlini yabo cause inyembezi zomzali kumele zichitheke ngokuthi meba celebrator ukuthi uthenga imoto kubeka ama tears of joy tears of joy hayi tears of sadness yangithola kumele kube ukuthi noma uphume uhambe emhlabeni bangangcwabi ukuthi ushone namhlanje kusasa bayangcwaba uhlalana nasefridge because bobheda vele yangithola kube nokuthi nomncwabo wakho kuba into nice umncwabo wakho kube ngathi birthday because boyisole ekrende ebantwini yangithola which is amajita akukho lula ukuthi bashintshe from that thing yabo sometimes yabona mengibheka iport nama podcast ayi ne abanye abantu mebafika yibayenza podcast entertainment yabo but then sometimes kunezinto omele uzifundisa abantu ukuthi bazicave Grand Sharp yangithola ukuthi hayi Sharp in this age ube wakhona ukumaintain ukuthenga imoto wenze kanjani yangithola which is izinto esingazi receive from bona but basitshela ukuthi hayi mina ngiphushile empilweni yangithola which is maka ngitshela ukuthi ngiyenze kanje ukuthi ngifike la nami ngingafunda kuye ngithola lezi zinto singayenza abanye abantu nabo bashintsha impilo zabo bakhona ukuyenza into efana naleyo yangithola because wonke umuntu uyayidinga sonke sidinga guidance estradeni endlini guidance ungabi nomngane ozokutshela ukuthi moyenza into wrong right yangithola akutshele noma singahalwa silwela ukuthi kuze kube right yangithola ngoba esikhathini samanje abangani bethu into wrong right sure right wrong which is wrong yikho ngiluza abangani abaningi yabo ngisele ngabangani abayi
5 yeah angithola abangane engisele ngaba yi5 ngelo bangani automatically mele bashintshe baba ama brothers akho yeah bobhuti angithola ama brothers wami which is mengenza izinto ezirong safede ne bebajabula nabo but hayi njamo inje but then angithola ngashova nawo amajimbo ukuthi hayi mina kale impilo le angisayifuni angithola ngoba ukuthi baphinde baba ama-out angisupportayo kulento leyo ukuthi hayi fade out yabo mongasayifuni phuma kuyo wenza izinto ezigrand then benginomngani which is incosi kaRev Tumza angithola bekuwa choose wami ukuthi obvious bekaspanele time lakhe maka espanini bengibiza since ngiphumile kule mpilo leyo sambi angithola ufunda izinto ezibhaya kwayenze ukuthi ke ngithola ichance ukuthi time lengifaka espanini yena uRev Tumza yeah angithola mele ngifake espanini kanje kahle wena ukuhlangana kwakho noRev Tumza nihlanganiswa intwana yakhe yeah ungazi ngayo intwana yakhe Green Sharp yabo sengihlangana naye uRev Tumza ikhotman elimjojo ka akusi khotman isho uyabona lama khotman athanda ukuprove ukuthi entwaneni ngimdala yini yabona umuntu othanda ukuprove akure ukuthi bamhloniphe ngibona kwami kure but then umuntu oba huye abe normal empilweni i-treatment ibe grand angathanda ukuprove ukuthi intwana encane yangithola abe grand ili khotman elithola irespect eblind yangithola because intwana uzifila uzenza zifile comfortable meseduze kwakho yangithola mina uRev Tumza mengicala ukumazi bekuyithama lokuthi yo le celebrity kawo celebrity but then la ngenza ukuthi ngifile comfortable ukuba nalo kudawo intwana yami angithola ube ngiyithanda into ukuthi ngicelebrate yeah uyintwana yami ngiyangithola kacala vele kuma socials sekuphuma ama photo shoot OGP gangster yabo yaqala ngiyaduma ke nama photo shoots esiwashaya blind kusasenesipane si blind futhi esintswembu sazophuma yangithola ishle khotman leli shuthi lingenze ngathini ngaba out khona ukufaka something endlini ngintwana yangithola ukuthi imeli ngibambise something imali yami full time ayidliwa yimi yangithola ayidliwa yimi instead idliwa oledi la michere yami yeah imeli yami oledi la bejela yena noma kuthiwa ngithola ngesikhathi esinafu ukuthi ngibe naye mara yena hayi princess ngimi angithola ukuthi ngingahlala ngibe single mara ngifeel ngathi ngisingle as long khona yena angithola we media ukuthi ngayenza noma yini noma gogo amagogo yo liya soul liyaka shuthi fede proud ngami ne ngisho but then angikafiki kule moment ukuthi ngifuna abe proud ngawe lewe ngifuna ngakhona yeah ngithola cause umuntu vele umuntu bekangiphethe ngintwana ngithola which is ukhuliswa amagogo enye into ehoti yeah ngithola blessing plan mina khotman noma kushoniwe angikhali ngithola inyembezi zami ngizisevelelwe umuntu ukuthi mhla ngikhala angisomuntu ojwayele ukukhala and which is since ngazalwa kithi kusashoneka yiwani ngithola ukhokho wami kuphela akekho omunye ngithola which is imhla kwashonwa inyembezi zami shuthi yize zophumela kuye uyisevele yeah yaqala kuyizwa ngisevele ziyasave inyembezi hey madoda ngisevele nakhotman mina unyaka uyaphela ngakhalanga yeah angisumuntu nokukhala angizona which is inyembezi zami ngisevele umagogo wami itsayida kuzobe kweze njabulo okuzobe kweze sadness mara into engiyaziyo ngisevele yena yini lo ithanda ngakho umgogo wakho yo ikriza lami ne udlala irole enkulu kakhulu yeah yangithola which is mengikhula ithema lambe kumuntu bekumuntu leya ungasipani yabo umuntu ohlanganisayo le yabo mara ikriza bekumuntu wenza sure ukuthi yile ngisala naye eJardini mantiza uyosipanayo ngimbona ntambama yangizona ngimbona ntambama kanje ngisala nomagogo yabo yaza amagogo urong uzokudonsa akushaye yeah angizona
athi hamba ugeza moca futhi mawusacala ugeza usathi uyageza ukhumula akungene ngeswazi ra mawenza into wrong bese athi sula usuqeda ugeza kunikeza ukudla ube right ukhohliwe yonke uyakhohliwe la yini umagogo ukwenza waba happy like yabogogo amagogo banempazo blind ngithola akekho umuntu ozokuprotecta njengomagogo akekho ngithola aboma-aunties abangakuthengisa namathaya mari magogo ngeke akafuni next ngomzulukulo wakhe ngithola into eyenza ukuthi magogo uyimuntu ushuthi bebathi ungafela umuntu engamfela noma sekaphilile isikhathi eside but then ukumbona ajabulile into engiyifunayo manje mnganami kuRef Dumza yini kahle le akuncede ngayo no nale oyifundile kuye since unaye uRef Dumza ne shuthi ngisho ukuthi music wakhe ngakahlali naye bosongihelphile vele from the scratch yabo shuthi ingoma za Ref Dumza kunengoma ezinokuba negative abantu abazinakayo vele ngizona ukuthi ukutshontshela abelunga kumelanga kube icrime nani yabo abantu banaka zona ngithola mara mongahlala upositive engomeni zeHotman ungaya fair shunma yabo shuthi Hotman eli example from iHotman elumakasana elikubonisa ukuthi like noma kuthuna into engakanani abantu baphatha kanjani ngithola iHotman angeke ulizwe udayini intwana encane nishaye next nanamali nini libe li right empilweni linezinto grand ngithola but iHotman elifuna ukubona wonke umuntu agrand akusinoma ubani ongathatha intwana random boy angayazi ayifaka esipanini ngithola shuthi nokuthi angifaka esipanini kunento ayibonile ngami ngithola kunento ikhona into ayibonile ngami ukuze angifake kuleso span leso which is iHotman engel appreciate her big time ngithola la Hotman le ngiyalifatela kakhulu ngithola which is lona shola ngeke libone ukuthi lingisizile then and mara lingisize ukudlula the way licabanga ukuthi lingisize ngakhona ngithola without ama payments imali angibhadala yona or in but then ukungisusa kwami from endlini ngejozi ngisipanela khona ngavoid izinto ezibhayi ekasi ngiphume into enebhayi Hotman angeke ungibone mina ngivuke ekseni ngihlanganisa imali yokubhema ukapipe ngibiza amantombazana azogcwala icharity ngithola which is ngibe intwana engachazwa izinto ezidomo ngithola ngiHotman ehabla ngibheme ngithola notshwala ngiphuza lende ngama special occasion into ayisebenzisa ngisebenzisa ngithola ungathini nje kuRef Dumza Hotman lami Ref Dumza ngiyabonga time ngithola ngayo yonke into ngiyenzele yona ngiyabonga nokungibona like nokube esandleni sakho se guidance ngiyabonga ngithola because izinto ezibhayi ngizibonile ngazifunda kuwe futhi ngithola so ngizofuna ukubonga ngithola ngiyasholi kuzukukhulu okuzayo ngithola yabo kule ndawo ongifake kuyo sholi ngaba nama opportunities abhaya ngenxa yakho so ngiyabonga ngayo yonke into ngiyenzele yona akusinoma ubani Hotman ngithola ongathatha intwana ayifake intweni inyana akusinoma ubani ngithola because ngisho ukuthi iHotman lingbuildele isithunzi ukuthi noma ufike endaweni le intwana bonakala le intwana ka Ref abantu abanye babacanga ukuthi ukayithama la ngithola but then la Hotman li grand blind ngithola umuntu ogrand yabona bebathi akekho umuntu ogrand emhlabeni banamanga la Hotman elimjojo thama la ngeke ngitshela ama lamba ngeqiniso likhanda ngeqiniso la PlayStation ngenhlonipho la inomhlobo shulma likhandwe ngeqiniso la PlayStation ngenhlonipho la inomhlobo la inomhlobo la inoqondile labadokotela ngithola into enjalo madoda la Hotman elimjojo blind ngithola
sometimes ke kunokwenzeka ukuthi inhliziyo enhle ingamsebenzeli umnikazi ngithola because kunabantu abathi abanokuthatha advantage ngarayilinga uta ukawunenhliziyo enhle sesimpayizi senyana yabo but then one thing ngayo umuntu olalelayo noma uyintwana umtshela ukuthi khona manje ungayenza into ekanje ungaphusha uyakumamela iyenze uyalalela ngithola bese push akusukuthi noma umtsheli la kuvalele ke awukufaka endweni nawe ube mnandi yakwazi mina ukuthi mina naye ukuthi kanjani awungitshela ngilaleli indaba yakho la uma ungayichaza mfowethu umuntu onjani okay mina Godman ngumuntu i-respect nginayo umuntu othanda abantu ongabukeli omunye umuntu phansi ngithola which is nomuntu ongikhuluma izinto ezingekho grand mina ngokwami ngimfisela inhlanhla kuyo yonke into ayihlanganisayo ngithola kuthi noma angathi udinga usizo abone ukuthi lelo sizo nginalo ikhonto engayenza ngalento le angitshela ngizomsiza yabo kuthi noma ungangiyenzani mara mengibona ukuthi ku blind ngakuwe ngizokusiza noma ngahlangana nawe kuphi ushoda ngemali okugibela ngizokunika manginayo ngithola umuntu othanda abantu ohloniphayo ngathini uthanda ukwenza imali ufuna ukuzimela ku agent ngisasi ngiyintwana ngithola ufocused ngithola entweni azithandayo yabo ngiyakubuza ngoba iappearance yakho umuntu mekubhekile ayihambisani nezinto osuzenzile totally ihlukene nje yikho ngikubuza ngoba ngithi ulayini wabo ulayini wenombolo ulayini wabo bafundela inombolo la ngapha why vele ulayini wena amaphansi bafunda inombolo ngapha why amphansi amaningi ngoba imajority nanibuyile phakathi emgodini but ngithanda inombolo la obvious yabona ke inombolo ne esiphansuleni grand sharp shuthi azisebenza kanjani ngokuphezulu izinto phezulu ukuthatha kwama 26 or kwama 28 hayi 26 ngenkulumo ngithola grand sharp ukushasha ngithola sometimes angithi mebakukhuthuza abahlangana bane believe ukuthi uma uphethe imali ungekho ngokungale akuseyakho ayikufanele ngithola yithi sisebenza ngetotal grand sharp ngithola elethu yithi silideserve yabo fana noma ufake i-navigate ngithola singamatariana itariana lethu iskepe lomkhumbi lo ugibelwa yithi ngithi kuneskepe la kunavigate umkhumbi wethu umkhumbi wama 26 ngiyakunderstand lokho nemina ukuthi umkhumbi wama 26 but why most in ngoba anibuyile phakathi edanyana ngoba lento le edanyana lento le but nina nisebenzisa la ngaphandle nje bathi ngokomthetho lento moyifunde ngale la ngaphakathi akumelanga uyikhulume leyo nto le meli phelele ngale shuthi yazi bayispanisela ngikubona kwami misispanisa ne ukuthi sikudakwe leyo isikhuluma ngakho ngithola shuthi lento le yenza izinto zibe lula ukuthi uthole into ngithola because mengakutshela ukuthi endoda ngifuna lesiqoko lesi uzofila ngathi ngiaggressive but then mengizokutshela ukuthi abheka ngiya ngethambo la leshovo leli ngithola shuthi lo mkhumbi lo ngokungale usabela thina ngithola yabo now uyifila ngathi lento soft inyana ngithola akakulwisi ngithola so moba aggressive ivuma ukuthi akudale yabo akudala ukwazi ukuthatha rough yabo so izinto kubo iyenza ukuthi izinto zibe lula bakhuluma nawe ngakhona ukushasha grand sharp ukuzikhulumela wena uyifunde ephi inombolo mina Godman la ngine Godman le 26 umuntu italbe ngizwa kuye ngizwa ucoshe wacosha lapha upatanise then sozozwe strateni mebakulungisa ukuthi hayi le isebenza kanje naye ngithola but kwenjobo ukukhuluma leyo nkulumo le ngoba iyadida le nkulumo iyadida senokubuza njengoba
bema ngangibuza ukuthi ngikuphi manje ngeke nombolo bakubuza ukuthi umaphi ngangithola kumele uphendule ukuthi hayi ngingayi emzotsha ngangithola bathi udalani lapha hayi uthi ubatshela asekunonobangela odalekile ukuthi ngithole sengiphakathi kwamabhilidi wangapha bathi intambende phela intambende kala yini obvious niyakhalela ukuba sejele angeke back then bokhalela ngithola but then when you see ama podcast kunefear mina mengabheka positive nginefear ngithola angifuni ukuzibona ngila nanoma msholi mhlazana ngizithola ngilapho kuzobe kungasi crime maybe ngingaba amantombazana because amantombazana selfish obvious ngithola umntwana nisenokukhuluma ukuthi hayi into ya one day ngithola kube ukuthi umenzela into ayithandile mara usafuni ngayo sekumele kube nento akuyisa ngayo ukuthi akufake etanyana amachita babo shiswa obuchehe ngithola amachehe amanye amantombazana ayaphetha hotman yabo yiwabhayizisana full time futhi singathi amanye full time ejele kunabantu yabo most yabo ba innocent abo sathane siselinabo emakasana kufana nasezulwini kufana nasezulwini ikho bathi good die ngithola ngeke uthola unyawupho tshontshayo sekuthola sekashonile uyalast unyawupho ngokwenza izinto ezero but wena lo lungile otshela ukuthi umntana kaNkuluNkulu shuthi uNkuluNkulu ukukhumbula eli jolile ngakutshela Godman yabona la emhlabeni ne lo mhlaba lo le ndawo siphila kuya ikofe ngangithola ngisho kanje cause kunabantu abahlala estradini Godman abasukulayo bese kuba nabantu abadlalisa abantu ilotho for in why le mali yelotho inganikwa abanye abantwana abasukulayo ilotho phela umuntu usuke naye ayozama ukuthi igambling ngiya understand igambling mara emhlabeni kumele kube fair kumele kube nomntwana ohlala estradini but away ukuthi abantu abaningi abasestradini hayi ukuthi bonke bekho right imajority yabo baphume emafamily na right labantu labaya baphume and then nasemhlabeni phela likhi ihlanya emhlabeni akekho umuntu ohlanyayo emhlabeni ngithola abantu aba-mental disturb baney'bhedlela zabo ngithi ney'kole abafunda kuzo if ikhona ihlanya why labantu abahlanyayo estradini bangayi kulezo y'kolo lezo if bayahlanya kamampela ukhumbula kanjani ukuthi kumele udle if uyahlanya ikhanda yini ukwenza ukuthi indlala idlali namuntu phela indlala abantu abahlanyayo ama-mental disturb banesikhathi sokudla wena yini ekwenza ukuthi ucabange ukuthi sengilambile mayimele ngicela i2 rand awuhlanye ikhanda futhi yazenzisa uyazenzisa ukhumbula kanjani ukuthi kumele ubheme Godman yini oyikhumbulayo ukuthi kumele uyobhema ukuzenzisa kusho ukuthi ba alikho ihlanya Godman umuntu noma ngade obhilicha kushaye ngalo athi uyahlanya unamanga amshaya ngeimbamba uzoxolisa ngithola bazenzisa yabo akekho umuntu ohlanyayo ngokwakho ngicela ungichazela umehluko phakathi kweVandal nePantsula uyihlanganisa kanjani lezi zinto lezi zoyi2 ordinary Godman ne iVandal umuntu othi mekafika endaweni avandalize thathela abantu izinto amafoni inini yonke into ayiphethe yabo like ohlukumezayo emphakathini iVandal just ukuthi into efanayo i-dress code neyamaPantsula okay yabo then amaPantsula amadancer abantu abajive shuthi kunabantu abaphumelele empilweni ngedance esiPantsula you are real Pantsula lawo lo iPantsula but then ngokubona kwami kule generation yamanje intwana ezincane zithatha isiPantsula ngendlela edifferent amaGodman abanikeza knowledge eto yabo yikho kune confusion ebhaya ukuthi hayi umuntu asibize ngePantsula angaboni ukuthi uyiVandal lento ayenza iVandalism yabo bane confusion abazi bayenzani abayazi into abayenzayo bayithole shuthi ufana nokuthi ugibele itrain ihamba then wafika wawa lapha
wadobha abantu ababo my10 baloku bakusukumisa uconfused bakudonsa ngapha nangapha ngizwa khona ukumisleadayo khona ukubonisa indlela egrand maka thina ngoba sidizi sifuna ukwaziwa ngezinto ezibhedayo uya kulezi ezirong ngizwa so umehluko yilo amapansula ayazazi ukuthi kwenzakalani yikho usenokuthola ivandla lithathela ipansula isicoko ngizwa cause ipansula likhandwe ngeqiniso nalo ngoline omhlobo yeah grand sharp likhandwe ngeqiniso layazi into elifunayo ngeke urespect njengepansula khona namanga ipansula ane respect yazi why ane respect yokuthi mele kuprotect igama labo umdala mele akuhloniphe nawe mele umhloniphe yabo kunezinto ezingakho aziprotectile njengoba kuhlonipha kanje si3 izinto azilwilayo lezo igama lesipansula and akusukuthi ulwela igama lazo like amapansula wonke asemhlabeni angithola like amapansula usenokwathanda ngomuntu oyi1 kutolo mfana ungijayivele kamnandi so uyawathanda amapansula wonke ke manje so uthanda wonke ukuthi hayi lo ngijayivele kamnandi senyawathanda amapansula angithola isituation ishintshwa into encane yabo yeah so kunomehluko omkhulu kupansula nelento nevanda mkanami sesivala nje ungathini nje intwaneni nje ezisakhula mhlambe ezifuna mhlambe ukuhamba ngolayini nawo obukade uhamba ngawo yeah ungazi advisor uthini leintwana into engayisho intwaneni ne surely abantu ababhaka bazocanga ukuthi ngiphambene ekhaya because abantu balaba bachazwa izinto vele ezibheke eceleni iqiniso balisaba ane ngiyakutshela ukuthi man yabo kuzobe kuyinhlanhla ukuthi le podcast ibe nama views apha yabo but ngoba ineqiniso liblind abantu bagijimisa le entertainment yabo but into engayisho mina ne intwana ezikhulayo no full time inhle kubonke abafana uramantombazane bebakhula badlala ibhola yabo so mokhulu intwana if ever ibhola liyakuvuma dlala ibhola ushise if ever uthanda ispansula iyangena kuspansula but you better choose the right side ispansula yangithola and another thing ezinye intwana zidinga i-guidance if umfana udinga i-guidance from i-timer lakho lingafuni ukukubhoza but likwenza wa choose khona izinto ezizobalula ukuzikhuluma naye kunokuthi usabe kunemibuzo nokusaba ukuyibuza i-timer lakho because the streets yangithola and ayide ngikuba street engcosini izezenza ukuthi zimislead intwana ebhaye ezibhedayo emafamily street ngokuthini uyasaba ukukhuluma akasayazi indlela egrand uba confused bambonisa indlela egrand isekayenza wrong yangithola but then if uyenza into egrand like before bamtshele before angeke ayenze like yangithola if bamtshele before ukuthi hayi intwana yami kukanje nakanje la emhlabeni umhlaba ubheke kanje yangithola intwana ezoba grand kuze kuyovalwa because une-time elisupportive yangithola uzokhula intwana egrand emantombazaneni sengishova ngama-timer wabo ke ukuthi moyi-timer yenza ingcosi yakho i-media yakho yentombazana khona ngeke azoyistradeni athula abafana abarong because nomajola azi ukuthi akanandaba noma bamhetha bayenzani lamaflower umthengela wona kuye sekuyibonus nyana ubaba bakho uyamthengela le molo misa kuyo ithama lakhe liyamisa one random monday akusiwin akusukuthi noma umkhombisa uthando ngani into ayijwayele yangithola moba i-timer yenza ingcosi yakho kube i-media yakho yangithola iphathe grand njenge uyenza i-cherry yakho grand sharp ingcosi yakhe encane khona izokhula inganana nabandaba ingabe nendaba nabafana nani focus empilweni yayo because iyazi ukuthi I have a boyfriend ubabakhe yonke into ayidingayo from emfaneni imali ini uyayithola daddy's abe daddy's princess yangithola ukuthi noma nje akhula angaswele next ukuthi uzithola athengisa umzimba because ibikanganamali yangithola yabona umntana okhula kanjalo okhuliswa ukuthi bame i-timer lakhe limenza imali yakhe umntwana okhula kwazi ukuzimela without uku-expect emfaneni ukuthi amenzele ini yangithola ukuthi noma uyathakha imnikeza imali angeke athenge ne-dress ngaleyo mali leyo
uzozithengela izinto ezimnandi cause ubaba kukhona so available vele cause vele yangithola umfana mojola nathi amantombazane siwadinga for ukwehlisa umoya yeah but then mongamoyi time elinenco sentombazane khulisa umntana wakho ngendlela egrand umenze abe yiprincess kuwe khona ngeke izinto ezihongo lento leyo kuba strict kwabazali kushuthi wena ngokwakho uyibona inayo umthelelo ekuthenini umntwana enze izinto eziphuma endleleni yeah fana nokungakhipha umntwana ngejarity ngaphandle yeah kuyabheda wena ungacanga ukuthi uyamsave mawulubala ukuthi angaphumi yeah kanti uyamosha umntwana ngizwala yekela umntwana aphuma estradini abone ukuthi kuphilwa kanjani estradini cause mhlawumbe uvulela igate estradini uzobheda fucked up cause akazi ukuthi yini wrong estradini yini right ngizwala yonke into izobe wrong ayenza makaye emaphathini yeah ayo experience impilo yeah I enjoy bumnandi ukuthi yena kumele abe ne discipline yeah discipline ukuthi mase kufika isikhathi yonke into angithi nesikhathi sayo ukuthi iphele manje ngithola ukuthi imbore nje ukuthi hayi mase kufika sholi boma 20 ayisekayabhore kuke phathini uhambe kakhulu ngithola sekaqala ufocus empilweni yakhe manje uyazini into right straight ukuthi noma naye abe phela lento le Godmani yakhulu ikhulu ukuthi indlela okukhuliswa ngayo uzokhulisa umntana wakho umbonisa indlela egrand yabo sometimes umphakathi uyo confuse abazali bethu ukuthi lo mntana uyamiyeka uyojive uyamisleader sometimes akusuku misleader once umntwana wabona ayegroovini kufa umuntu kuleyo groove le uzoyeka ngeke asaye sekafundile ukuthi into wrong yini lapha ngithola noma ukuthi wamsave ukuthi uzoshona akekho umuntu ongeka shona ngesikhathi sakho sokushona mase sifike uzoshona into ozoyishintsha ngeke ungisave from ideath unamanga ngeke ungisave ukuthi angikusavile bozofa ngeke unamanga wayengafanga ngithi bathi wonke umuntu unesikhathi sakhe sokufa if ungasilanga lakho uzoba ne-injury angeke ufe ngithola unabantu abanokubagwaza kabo mayi-20 angafa umuntu akusesikhathi sakhe ngeke ungisave from ideath kuday ngaphandle inini if ngeke ungisavile from estradini nala endlini ngisengaquleka ngife yeah yabo sometimes nocanga ukuthi uyasave kanti uyabulala hey uqinisile kodwa lapho yeah because nakubantu abadala lento iyenzeka uthola ukuthi ugeli ohamba itavern ohamba ubumnandi uright yabo yeah but ugeli ohamba isonto nani hey mama ngathi ukhulelwe akahambi ngoline oqondile yeah yabona abantwana bazi ukuthi bayenza izinto ezirong Godman estradini ngeke ubabone bamithi angeke yes yazi bamitha nini mebaceda isikolo after boma 2 years or 3 years lo canga udayo usepokotweni bamfihlile amajelo zombona uvela ngesisi khona la endlini umithwiswe yini wardrobe moya ingcwele na wardrobe yeah so sometimes abantu mele babheke iview yomhlaba ngenye indlela ngiyangithola uze bazo understand ngithi umhlaba sengiunderstandile ne but then the way ngiview ngakhona ngibona ngathi kuzoba nzima ukuthi kwezinye izinto ngibhayiziseke yabo cause yonke into engiyenza mina Godman ngiyenza sure ukuthi ngiyenza step by step angifuni ukuya va ukuthi yena opportunity ngiye faster sometimes uzosithola usayina ama deal wrong ngokuthi uyajaha ngiyangithola yeah uzothola usayina ama deal wrong so mozifundisa ukuthi step by step yabona iFerrari gijima fast kanjani mefika phambili yachaya sibe ncane ngiyangithola which is net downfall yakhe izoba mengena kule game ngene nabantu abaningi ngidume nabantu abaningi kusele mina ngiyi-1 bapha abanye abasekho baphumile egamini you know why and baphika ngokuthi sebabadala ngeke bangene kuma socials bona banamanga ile way bebaphatha ngakhona abantu ukuthi sekadomile 1k likes ngi-star player khohle ukuthi ubuyaphi because support ithola abantu yini uphakamiswa abantu labantu labo ozobabheka kanje uzenze big ngabo yibo abakusupportayo yibo abakusupportayo yibo abazokuphakamisa yibo abazokwehlisa futhi ngizona
which is mina the way ngiphatha ngakhona abantu ngibona kuyindlela egrand ezongisa fair futhi ne respect enginika abantu noba nalabo abangidisrespectayo but once ngibone eduze kwami ngisunga umuntu ozokulanda manje sikakulwisa ukuthi uthene efonini yabo kulomqondo engikuwo manje yangithola if bowusoba uyi1 bongeke uyenze la idea bengeke vele but then since ubone ama socials ne follow up abantu abakufollowa uzoyenza but uwe kanje uyenzi wena but uyenza ukuthi uphakame wena uyisomunye umuntu but then mina ngikubona kwami umzilo ongihamba ngawo ngeke ungichithe yangithola ngine long journey which is ngiumuntu okufaka abantu egamini abanye end of the day bangijikele umuntu ngimbonile ufuna ungena egamini wangiskima wangena egamini makufika isikhathi wangikatha off yabo umuntu mina engasho ukuthi ngisele ngimfaka egamini la obe yimi oyenze yonke into yaba yimi straight namanje usangiphethe khona intwana yaselense uStance nayo seyizibiza ngoStance yabo layout uStance nayo Stance yona ngithi nguStance the styler yona isibhale ngoStance the stylish yangithola le ntwana le yashuthi bengenza lezi zinto lezi zabo shooters ama drip into kwaba one day ngaswenka ngaposter after boma 2 weeks yakhipha i-photo shoot le ntwana le ayiqoke njengami yonke into straight ihembe ijini iteki isiqoko yonke into ethi mina ifana neyami yangithola ngoba ukuthi mina abantu amafem ngiprefera ukuskima amafem nami kakhulu bayenza abangani bami kakhulu because abantu abangibele ngineqiniso bangakangazi yabo ngayiskima intwana ekasilayo manje ipresident bayipraise kabuhlungu kabi i-superstar ngokulandela ilene engihamba ngayo nje ukuthi ifundele kimi silokhu sama nje nami mina nginebelieve ukuthi ama-outabhaya akhona bukela kimi mara wafuna ukusiveza bafiwe abashow yangithola ichiza abo shorts bangitshela mina ivar out yami mina wafeli nyakuzwa yangithola ama-outabhaya asegamini abo shorts bonke abophanda wonke ama-outapushayo enhle kabhaya yangitshela ukuthi out yami uyinja yangithola mina ngiyakufila bro wami which is mengiza ukuthi ubani uyangithanda ngazi ukuthi udumile ngimtexta kuqala angakangitext because ngishole ngiyazi une pride or the in but i-reaction yanginika yona ngiyabona ukuthi lento bebangitshela yona ukuthi uyancanywa kaIvar bese ngiyambiza sibhlome sibe mnandi from that sesingabo wa choose because ngiyazi maybe kunento engayidinga kuye since umuntu ngamncanywa mara uphezulu kwamandla akho umdlula yabo because lento ihamba kanje ushort unama followers abhayi ukudlula mina but ngiyazi i-out yangifatele into kanje yabo impintshi zakho abo short angeke ngithi impintshi zami such kangako ne abantu engijwayelene nabo from ama socials kuba ukuthi ama-outer grand abantu engingazana nabo ukuthi noma kunento ezinye izinto esingazihlanganisa yangizona because bathi obvious umuntu ngabantu mhlawumbe nibumbana ngaba nento enkulu yabo iyiphi content creator wena oyithandayo engithandayo noma ubukela kuyona engibukela kuyona yikho engithandayo uPetro ne i-superstar ka yinja kakhulu le behavior enginayo ukuphatha abantu ngendlela egrand ngisho ukuthi ke iyalandela ine side lakhe the way ngimbona yenza ngakhona but akusukuthi ngibhekene ukuthi wenzani into ebenginayo nami egazini ukuthi nginayo yabo but then umuntu engibukelela kuye akekho but then ngilidwa uNkulunkulu into engayisho I'm managed by God ngithola uye ngibekela indlela zokuthi izinto zenziwa kanjani yabo ngisho ukuthi nema opportunity uyongivulela ukuthi ayifana bona kanje because mina kunezinto enginokuzibona ngento yakho ngikutshela ukuthi awuthamenza kanje na kanje ngalento le uyenza ube grand
but still noma so grand uyakhohlwa ngami injalo impilo vele ukuthi hayi uwongisizile awuthami ukuthi ngibekani ukhohlwe ngami moso segamini sonamaphiko ukhohliwe ngomakasana ukuthi awu stands uyebe kangiphethe yangithola fana no Cortez ya bekumngani wami Cortez lo CPC stars ya bekumngani wami like close ngedance siclose kabuhlungu hayi kancane kakhulu yabo but then ukabe kathi makavelelwa ama opportunities bekangangibizi bekahamba ewani no Batista yangizona izinto ezinjalo hamba no grand no vele yeah but then mina ngisungumuntu one hate yabo ngibelieve ukuthi isikhathi sambe singakafiki then wamitha u-out yakhe uPeace uPeace yabona leyo bayi collab ngakhona nami no Cortez besi collab kanjalo yeah blind bekwazi ukuthi alethule which is ungithole ku Facebook sengibalanda yabo ngamdonza naye sabalanda C2 sabangena kwaba ukuthi ke into ebhaya kuba ukuthi igame liqoma yena kakhulu wangena egamini azange ibe nekwalo ngamshayelizana namanje nomazile ekhasi akangitsheli ngithola ukuthi awuchami ngikhona ngithola but yimo yakuyi Grand Shapu sekangenza ifeni yakhe ngisho kanjalo ya ukuthi ya sengifeni yakhe uyiyo vele yeah angisingiyo god man ngangithola but ngifuna ukumpruvela something ukuthi angina hate for yena ngiyamncanya noma yenza into kanjena kayi but then yeah ngisamphethe umuntu ongathiwa yeah noma kuthiwa ngabhayiziseka yenze naye ngizombuyisa endleleni ngimbonisa indlela ukuthi awu champeka nesince ustakile entweni ekayenza kanje uzobalanda yabo njoba ngisho ngikhandela ngiqinisa angina hate hate angina yabo angifuni ukubona umunye umuntu abhayiziseka which is besingabangani angifuni awuthi ezongigova izinto zami sezigrand yangithola yikho ngibabona mengine option engibonayo ngaye ngimenzela ukuthi hayi naye awuthi angifuni bathi uphakame ngami yangithola which is yonke into engiyenza engibona ngathi inempumelelo phambili abangani bami ngibakhohle unless noma ifuna mina ngiyi1 imali engiyitholayo siyidla sonke bayalazi ivaki nabo bazokutshela ukuthi ubani imela keep high akushoti imalini hayi yimi ngikhipha imali enkulu ayiko right angithola noma kuthiwa so driver oy1 mekanganamali siyahamba and angeke kuze bathi ubamba ibhanji angithola noma ungadaka kanjani uphunyukele sokukhahlela uze ukhuluma udodi ubani ubamba ibhanji from nini kunamabhanji la eJardine manje yangithola sinte 1 sonke yabo mekukuthi surely samba siba i5 i3 ayinamali i2 enemali asindawo noma kuthiwa itikiti lithengiwe liyalahlwa ukulithengiswa sidle le mali esinayo le sibe grand liphele kanjani indawo siyabonga mngana ukuba nawe namhlanje namkhona ngikuphikile okungifundisayo ukuthi kahle impilo kahle sometimes ayikho ngawe ingokuphilisana nabantu sure bafethu siniphethe ngoline omhlophe namhlanje siniphethe ngoline weqiniso line oqondile into straight njenge rule bafethu sohlezi sinani Mepo Media please do like comment subscribe and share and so ufuna uyivala ucela ushare ama socials wakho ma socials ami Facebook nguStance the Style then IG Marrakesh 018 then YouTube Stance Flix Rizi order to 3K subscribers please like subscribe and share for more bangers and bangers ama collaboration yawenza ngiyawenza bengithola isikhathi okay which means umuntu ofuna ukuspana nawe engakuthinta ngikhona ngifuna sisipane singabalanda only ngama Sundays and during the week Saturday I'm not available mekuvalwa ikolo angikho sidalwa indoda ebusy sure so bafethu thank you mfethu siyabonga mfethu online oqondile online nomantaliyana umhlophe
Yeah, Yeah. ulayini omhlophe. Ulayini omhlophe. Yeah, singakusho nje lokhu ukuthi kuzo zonke izinto odlule kuzo bese ngathanda ukuthi ungabuyeli. Yeah. 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 Impilo isaseyinde kakhulu kuwe. Kusamele uzabalaze nje ufike kuleyo level. La ufuna ukufika khona. Yeah, nami hayi ngolayini obovu. Yeah, umqobo awusebenzi. Qhubeka ngolayini omhlophe. Umqobo awusebenzi. Ulayini umantaliyana baba. Umqobo awusebenzi. Yeah. Bafethu please do like, share, comment and subscribe. Then we are out. Danko. Sibonge.